ಯಾಕೆ ಅಚ್ಚಾ ಬಾಕಿ ಇದ ಕೂವೆ ದಮಗ ಕೂವೆ ಸೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ತಿಲ್ ಹೋಗ ಶಮರೆ ಲೋಗಂ ಪಿಜ್ದಾರಿ ಪದರ ಒಂದೆ سكنتين قديمي يعني نامي جی ملك شو روما ये मुल्क का नाम सकंचीन अच्छा अच्छा देखा ये कोरी मुल्क आओ ये कोरी मुल्क रोगा है शानी नाम सकंचीन ये इलाका है नाम तो शगा बाजार ये कौंतरे हाँ नहीं कब्रिस्तान और जागहान मतलब हिंदी हाँ कौंतरे ये इलाका अस्सलाम वालेकुम गुलन राज शुमार जगिया हर दमागे वशो शादान बाते सक्ति सूरी शुमा हेजबार मगंदाते इंडिली आसमान जमर शुमा सरा साइक बात शुमा वक्त बाहर अंतहाबाते गुलराज मा दरत के गुलराज मा दरत के सीखिया ची अनुमार रवगाने सकंचीना मा शुमा सकचीना रवने सकंचीने बाजार वदी के मसर में शुमारा पेशीदारी अवदा मर्दमाने गुमा हाले हवाली कनी और कसी नोकी ने मैं ये चैनल से रात का कीश दास्तान का ये चैनल है ये वसा नोके अंगा सब्सक्राइब ना को उड़ा हाँ ये सब्सक्राइब करना मैं वास्ता या टूइन दिल बड्डियों को मक्के अन्नुमा रस्ते के दरमियान सिक्की बाजार है गो सकिंची ने दरमियान एक राय कहते हैं मैदान सरबुत की अनु 2 मिनट बाद ये बाजार कहते हैं ये बाजार शुमार पिचदारी ये अनु शनि राय के पुल की भाई नाम क्या है शाहल है तेरे नाम सलेमान फकीर मोहम्मद फकीर मोहम्मद आओ फकीर मोहम्मद दोस्त मोहम्मद है खुदाबश जी खुदाबश हयात आदमी निजाम ज़बरदस्त अच्छा गुलराज मात के दा सकिंचे ने बाजारा एशिया शुमा पिजदार गानो इमे मस्जिद अल नूर है ये मस्जिद इजाम मस्जिद है और बाकी ये ज़िरबार ने मगा या स्कूल है वजह ये स्कूल जने को बचकवानी या तन जने बचकवानी प्राइमरी ना हाँ बाकी ये प्राइमरी स्कूल है आधा रोज बरकत ने मगा लस्ते लोगा मस्जिद गो स्कूल दरमियान लस्ते लोगा बोल जगह मशमर पेशीदार गाना ये स्कूल है तू का टीचर मास्टर तकरीबन एक मास्टर ಯಾಕೆ अच्छा ಬಾಕಿ ಇದ ಕೂವೆ ದಮಗ ಕೂವೆ ಸೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ತಿಲ್ ಹೋಗ ಶಮರೆ ಲೋಗಂ ಪಿಜ್ದಾರಿ ಪದರ ಒಂದೆ ಆ ಗುರಿಚಾನೆ ಮಲ ಸ್ತಿಲ್ ಹೋಗ ये लोग कम वजह तकरीबन ये चीज लोग बा टोटल अंदाजा ही बाजार थे अंदाजा 25 लोग बा 25 जी अब हम नमूदा इतना वजह आवाज दे गए अच्छा गुलराज रास्ते लोग ये नहीं मगा बुर्जा कोई नहीं मगा लोग नहीं इसते वजह ब्याह कर रहा अच्छा ये तो वजह टंकी ने आप वारे के वास्ता हाँ गुड़े सही तकरीबन गुलराज ये बाजार है 25 लोग हैं वाजा को शिकाने वजह तुमने बोगोश के ये बाजार सकंचीन का ना ये सकंचीन से कदीमी यानी नाम है जी माहौल जो सरपंच नहीं कि छिया सकंचीन का ना ये मुल्क चुशले रोगा ये मुल्क का नाम सकंचीन अच्छा अच्छा देखा ये कोरी मुल्क ये कोरी मुल्क रोगा है शानी नाम सकंचीन ये इलाका है नाम सकंचीन चूने जो बुनियाद नाम सकंचीन है मुरारी से क्या नाम भले चूँ ये मुल्क का नाम सकंचीन नी बाजार है यानी मीनिंग जहाँ गुशन सकंचीन अच्छा अच्छा सही ये बाजार तकरीबन तय अंदाज़ा गुश्त करने के 5 साल भी इससे ये नौकरी आबादी यानी तकरीबन हम दोमी पोषण रोग हैं बड़े बुनियाद इससे ज़्यादा सकती है अंदाज़ा ये दश्त मिसाल मांगा बिजन कर का किया के पनूदी ईशान ची कौनतेरे नौकतर नहीं तो शगा बाजार ये कौनतेरे नौकतर नहीं कब्रिस्तान और जागहान मतलब हिंदी कौनतेरे ये इलाका में ये जगह कौनतेरे नौकरी जागी नहीं अच्छा अच्छा सही आठ के तो ई जागा के मान तो अन्वेषण गर्द गाना चार गाना
تقریباً یہ جگہ کی ٹکے سر شما نشتگی تی پیت یا کتی پیروگ امی ٹکے سر مردم بودگا ہاؤ جی ہو ہمیں ٹھیک سے گڑا ٹیم بعد تقریباً کتی پیتے باریا یا کہ پیرو کے بارے جن چو لوگ بودگا اب کم لوگ دیا 4-5 لوگ یہ پیتے پیر کو باریا وقتا وقتا سن بات بھی کریں جی آج سے گلے راج ماش ہمارے بازار پیش درگاہ نا یہ پورا یہ بازار ہے تقریباً یہ بازار 20-25 لوگ کے شمار میں پیش درگاہ نا باقی صحیح وجہ تو کب پاتے گڑا بازار ٹیم با کتی بازار بودتا میں کہ تی پیتے یا کہ پیرو کے ٹیم با تقریباً پیرو کو منی جامنے امدا بیتا فقیر محمد پیرو آو فقیر محمد سلیمان اچھی مانا جی یہ دے ما حمدہ ای سائیں یعنی امدا بیتی او پیت ہاں حمدہ بیتا پیرو کو پیت آو یعنی ہاں حمدہ بیتا ہاں کو نہیں اکبری آبادی دینا تو وقتا بیتا اور ایسے 400 سالہ چی ساری اچھا یہ ٹیم یعنی یہ ٹھکے سر آبادی بودتا آو وقتا بیتا درمیان آباد بیتا پدا بھی نہیں سے 4 پشتے روگاں پدا آبادی گئے ہاں صحیح یہ دیکھ گڑا بازار ہے کیا ٹیم مردم بودتا مثال شما بودتا یا تی پیتی زی ای وقتا آبادی دا بیتا پدا ای مردم شتے گا یعنی مکہ سارا آدم شتے پدا چیزی ٹیم با آدم پدا آت کیوں تی مکہ سارا انسان ڈگاریں سرا ہوتی گنی آتی ہیں 7 سالیں 5 سالیں 200 سالیں نیم دے ڈگاریں سرا ہاں اچھا یہ تی بازار ہے کہ گیشتری مردم کہاں کار گوما روزگار گوما ہم گرین چکنا گانا زمینداری کرنے گایا اچھا زمینداری کرنے گایا اور بھی یعنی ڈگاریں کشت شہری کے نا وہ ہم باغ سے گئے وہ باغ ہوں تو ٹیم با پاس کرنے گایا لیکن مدنی آبادی شوار سے نہیں گزارا ٹیم با پاس کرنے صحیح یہ دیتی بازار چوشیں یعنی مردم آستا نوجوان کے در ملکہ کارا ہاں آؤ یا دو ہستا بھیا کارا ہیں اچھا تو یہ بازار تو کا نادروا جانے استے اس امی اسپیتال میں جینا نیستے صحیح شمی بازار تو کا یہ مردم آستے کہ باز پسی داشتا باز گو کو وشتری داشتا جو شوشی مردم نشینی دا 5 دانہ پس پوکنی امی اندر بتاستا اچھا صحیح یہ مردم کے وانا تو پتہ کو جا رہا ہے یہ مثالی پانچا وانا پانچا یعنی پاس میں رواں کوڈانا رواں یہ زالبول بھی ہمیں بڑا کوڈانا یعنی دہا تھا وانا دہا پاس میں تو بتا رہا ہوں او دا مردم یاستے شانام زالبولا یا کہ واسے تو بتا ہاں گڑے چوں او دارا تو دایتے نہ چکتے تو بتا ہمیں کوڈانا ہم تو صوبہ رواں پتہ کہاں گرما تو یعنی بازار تو کا 11 گونڈو 12 14 نیستے ہاں دہا پاس بیتا کوڈانے دہا پاس صحیح دہا پاس ٹھیک ہے ہمارے سلامت بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا وجہ شیخ عبدالقیوم جی ہاں تو کچھ نندو کے ما وجہ نندو کون جاگہ کنا مزاری کہن جی ہاں اور مزاری کہنا چاہیے زیادہ مشہور ترین جگہ ڈگاری کرنے ہو جائے صحیح اچھا تو یہ مسجد کہ مائی مسجد ترہ گلیں راجہ رحمن پیش داری یہ مسجد یہ بازار ہے یکی مسجد تھی جی الحمدللہ سکنچین ہے جی وجہ الحمدللہ تو تقریباً یہ مسجد پیش امام ہے تراچین چو دے رہی مسجد پیش امام ہے وجہ منا تقریباً مگوستگی رمضان ہے گو تو یہ رمضان منا سال پورا بودتا ہاں جی ہاں نو منی 2 سال چالو ہے الحمدللہ اچھا 2 سال بھی تو یہ مسجد ہے پیش امام ہے تقریباً یہ مسجد نمازی ہستنا چی چوبان یک سپی 2 سب با الحمدللہ جی او شکے یہ مردمانی تعداد بھی کم میں جی ہاں اور الحمدللہ یک سرپی با اچھا سپی با جی او پرچہ کے منی گونڈے طالب بھی گوننگو جی ہاں
طالبان کو مزہ نہ ایک طرف پورا بھی صحیح صحیح. تو یہ طرح تنخواہ دیا گا نا ان مسجد پیش میں وجہ واسطہ. جو الحمدللہ جیو ماشاء اللہ بعض زبردست شر ہاں اور شر مردم ماشاء اللہ صحیح اور ماہانہ منا 20,000 تنخواہ بھی دیں گے الحمدللہ. صحیح زبردست جی. زبردست. جمعہ نماز ہے بازار مردم کون بازار رہا جمعہ نماز اچھا جمعہ نماز اسے کہ وقتی کے جمعہ نماز قریب اتنے ٹیم کے یہ مردوں رہا کڈانا جمعہ نماز وانا کوڈانا عید نماز بھی کوڈانا رہا. جی ہاں ہاں صحیح صحیح. تو یعنی بازار کو پیش امامی ہے مردمان کے تو نماز وانی نہیں یعنی یہ بازار مردمان سے تو خوش ہے اور مطمئن ہے الحمدللہ. جی ہو منی گما بات شر ماشاء اللہ ایشانی رویہ بھی منی گما شر ہیں اور منا دوست بھی دارا اور منا بھی دوست دو ماشاء اللہ بعض قیمتی مردم. بس صحیح انسان تو ہمیں چیز لوٹی کہ یک مرد میں دنگی مرد ہے گما شری بھی کا اور خوش اخلاقی اگوں پیش بیتے ہیں. باقی تو نو دربار وہاں نگا نہیں چوبان نو دربار تے کرا منی کرا تقریباً 5 گھنٹوں میں الحمدللہ چیزی قرآن پاک وانگا اور چیزی نورانی قاعدہ وانگا اور آسر نماز بھی وانگا دعا بھی وانگا انشاءاللہ. زبردست زبردست. تو تجھے ابتدائی تعلیم کجا اصل کو تھا؟ منی ابتدائی تعلیم جو ابتدا کے وانگ میں شروع کو تھا رواج علیہ سے مدرسہ. ہاں زبردست. جی ہو آئیے چی بعد تو تقریباً 2020 جی آؤ ما کراچی مفتی زاہد حسین اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر بدا ماشاء اللہ وتی امرائیہ آئیے ہمارا برتگو ما کراچی عمود الحمدللہ وتی وانگ شروع کو تھا تاکہ عمود اچھی ختم کو تھا. تو عالمی بنتے سر. جی ما عالمی کم کتاب ونتا قبل ما عالمی یعنی کامل نہ کو پتہ یلد دا. ہاں صحیح جی صحیح. الحمدللہ. ٹھیک ہے تو سلامت بات ہے. اور